Jacqueline Chathire or Deputy Treasurer w'ekibiina kya NRM Nwataya yisortera Nuru kandi urikirwaho President Museveni kandi urukorirwa Harmuzimere Eco Resort mu Rugongo Nyakatunguru Ward omuri Chief Town Council. Your Excellency, my first operation was have an officer with the district konka etamu ya Chiri na atamu na kandi ya residence mu Uganda gali kulema kurani wa kurungi ahabo kugira kutigire status ya municipalities. Omukugamba kwa mukuru w'ihanga ashabira abantu ab'inamataka gafunziro kukoresa enkora ya 4 acre kibahwera okukora byinja hita kerche. Tunabazire kibazo nashanga ngo ibintu bishana niba naremwe wabanye urabukire hiki mweta mu mwana kandi uri umucuruzi akabare arabukofi kandi ndekore hiki mweta mu mwana ikayo mwana ne kwa cyangwa ikayo kabiri tamu bijuma ikayo gatatu wote mu byatsi mukuri sente zo bijuma Omukiganiro eki abanyatigezi borekero remezo buriyo n'ubuteganise ntunguka ya Kigezi kandi bashaba gavumenti okubakwatiraho kumaraho uto ezije ko gavumenti koze sisende ezije kuga gavumenti ya China yo excellence ukwezi kwa mwenda kajendaho wayohereza vice president wa Uganda twagera nawe kwa minister of China habu choro chiko kwa China Africa friendship. Your Excellency, turakushaba mu government utere homyo okutoba supplementing ati industry abo kubani yote mayitu abaringa muyitu ya Kanungu abantu atarizamu muri Kigezi akabira kutatumvikanye akora akuba mwe mvuga ubutegetsi twagira mu butegetsi kurwanisa abantu akuko baganisamo mu gihe aha mukorogo President Museveni araganisa okombeka ekishayi ky'Enyonyi mu Kanungu okuhera okwongeraho omutindo gw'ebyoburambuzi omu district egi. n'abantu bagenda kugira kondo n'ekishayi ky'Enyonyi aha aho muri Kiyi eki kwigana n'ekyantebe abo kuba bangizire ibyatoreza umuhanda n'umwanyage umuhanda bashoborere mpati eze mutetse gukora za Kampala Ntungamo Kampala Kayi ngutizikora Kaboro aho kurwahe uwatora isoko ry'ukuja n'uburo. President Museveni ayongere yajumirira abanyakigezi abakubaganisa abantu mu madini agumize ngo bagarura ihanga inyuma. So when abakorero barijana utadaro kukustabana n'uwo kustabana n'umushinga utagamuka tuti n'umwaka n'ubamishi n'ushwaza kandi ukemo abo gukora tiko cyo Amakuraga gasha kwa Hweza Wilfred.